Minħabba l-komplessità u n-natura tal-kawża li kien fetaħ id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dwar l-iskandlu tal-Vitals, il-qorti ħabbret li jeħtieġilha aktar żmien minn dak previst sabiex tiffinalizza s-sentenza. L-imħallef Francesco De Pasquale f'digrit moti etnej filgħodu ħabbar li l-kawża ser ikollha tiġi differita għall-24 ta' frar f'nofsinhar fejn dakinhar se tkun qiegħda tingħata s-sentenza. Dan il-każ ilu għaddej minn frar tal-2018 meta nfetħet kawża mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn kien talab lil qrati Maltin sabiex il-ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u Vidals Global Healthcare li minn dakinhar sostitwit mill-kumpanija Amerikana Stewart jiġi ddikjarat null u bla effett. Dan għaliex it-trasferiment minn Vitals għal ma' Stewart lanqas biss seta' jsir. Bil-kumpanija Vitals Global Healthcare kienet naqset milli tintrabat mal-obbligi stabbiliti fil-kuntratt. Il-każ kien ġie ppreżentat minn Adrian Delija kontra l-Prim Ministru, il-Vitals Global Healthcare, l-Avukat Ġenerali, il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks u ċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet. Il-beħ tal-isptarijiet mill-Gvern Laburista lill-kumpanija li ma kellha ebda esperjenza fil-qasam tas-saħħa kien mifni bl-iskandli sa mill-ewwel ġranet li tħabbar bil-kawża tispiċċa tieħu snin minħabba tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Gvern Laburista li baqa' jirreżisti. Dan wara li għal diversi drabi l-eks Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat li kienu l-imħuħ wara dan id-dil skandolus ma telgħux jiġdu f'din il-kawża. B'diversi ministri u ex-ministri tal-gvern jaħslu idejhom minn dan id-dil li għadu qed jiswina il-miljuni. B'din il-kawża d-deputat Adrian Delija qed jitlob sabiex l-isptarijiet St. Luke's, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Għawdex jintraddu lura lill-poplu. Adrian Delija qed ikun assistit mill-avukat Edward De Bono.